A whai lo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Too far, you ain't gon' give up. Don't quit, cause you ain't a quitter. Get up. Reach your hands up to the heavens. Guaranteed you will catch a blessing. Get up. Things are never the same. Always going for change. Born innocent, now you're the one to blame. Feeling the guilt and the shame, yeah. Oh. But you have a gift that no one else can present. You were made a special way, and there ain't no one the same. Oh. And I know you're struggling to do what's right. Even though you've been doing it wrong. Stop choosing the wrong. Believe that you can do it. Cause I believe if you quit, so many people gonna miss the train. And that's the cause of my pain. You've come too far, you ain't gon' give up. Don't quit, cause you ain't a quitter. Get up. Reach your hands up to the heavens. Guarantee you will catch a blessing. Get up. Oh, look through the eyes of our young and tell me, what do you see? Nothing but the way we're living. And every family's different. The younger trying to live old, the older trying to live young. No one knows what's really going on. Be honest when you're alone. Nowadays it's cool to be bad. It's cool to be the man. But be a man who lives with a dream. Don't follow, you should be leading. It's time to live positive. It's time to live for our kids so we can live to see a better day. And that's all we have to say. I wanna live in paradise, paradise, paradise for eternity. Live in paradise, paradise, paradise for eternity. I wanna live in paradise, paradise, paradise
Ia o tau i le li a wā e le lei lava o ia. A wā e whakawau lava lo nā lofa. Vi i antu o tau i le tua o tua. A wā e whakawau lava lo nā lofa. Vi atu o tau i le lii o lii a wā e whakawau lava lo nā lofa. O le whaia wā venga te tele na o ia lava. A wā e whakawau lava lo nā lofa. O le na whaia le langi i le ponto a wā e whakawau lava lo nā lofa. O le na whafola le lalolangi i lunga o le vai a wā e whakawau lava lo nā lofa. O le na whaia mana marama te tele, a wā e whaavavau lava lo nā lofa. O le la e pule i le ao, a wā e whaavavau lava lo nā lofa. O le masina mawhitu e pule i le pō, a wā e whaavavau lava lo nā lofa. Le atua mamanae lo mātou o tua sini sini ese. O le paia la ua fio o le langi ma le nei la lo langi. O le tamā lava la ua fio e mai de vavau e o i le wha vavau. Mātou si tau langa atu i ante oilo mātou o tua se i whawhteia lo walau whamlo wanga le lei. O no lau tau singa i le mawai a misio lau pui puinga paia i ante i mātou. Da o tolo o tunu o mamalo lo i le pō na pō. A le nei Taeao e whafango mātou i o manuia. Ia vi ia la ua fio e whawawau. Whawhtei te le tū la wha i mātou. E te pui pui manu i lo mātou wola. Whawhtei te tausi i mātou. I le whamaoni o la ua fio. Whawhtei te le yaso o whapopo yaso lo mātou wolanga. Ai mai sot soi fuatulu i o lo mātou o tunu o le atua. O wawenga ia i le se mawhaia na ia whaia. Se i wanga nā la ua fio. O le tua lava la ua fio o wawenga sili sili ese. Whawhtei fo i ta mā i la wanoa e o meia. Purenga mlau whainga ruenga le tua le Radio Samoa. Se fulurima i watolu a moe to e wha awa wena mātua au unanga i la ua fio. O lo mātua tau tua mo uvi inga e ala le tua. I lo mātua watunu u whaafonga mai. I le aso ma le aso lo mātua ta mā. Tai o fionga no mātua whaitau mo mātua whaalongolongo ai. Sanga wha mausari inga ino mātou wola whātou tua ma le tati tonu e le malue lue. O la ua fio, o le alofa fua oilo mātou wa tua. E whaavavau lava lo alofa ia te mātou. Tai whautanga na o si e la ua fio ala mailo walo pene o Yesu Kiriso. O ia lava o le tua na liutino tangata. Na ia mawhai o na ia whaamangalo ina ia ngasala le lalolangi. Ai meiso i mātou. Whaaftai tele lo mātou wa tua. E o mea sili sili wa e sanga whaia pea. Moro mātou, o tino umale lalorangi a toa. Ka mangalo i mātou ta mā, te le meo mātou whale tonu wā mara ua whiro mātou o tua, se i e lofa wha mangalo lo o tino. Tofu tangata malane se, tofu tangata malona le anto toa. A o la ua whiro mātou tisulu atu i ai, se i e lofa wha mangalo i mātou te tōtasi. Ia, le atuano whamaya le yaso, ngā ruenga whātino i le ngata le tua le punenga mlau whai ngā ruenga nei i a maise ta mā o so mātou o tino o le a osu seu fo i le tua i le tero whaiva mitiuti o wala uina e nā ua fio maise fo i le tua le nei a tino o mātou au mawai ni sila alo atu le aso malo lo mātou titano lima teite ina pēro wa nganga pia i mātou umo a mātou whai unga whai o a fua whanga whātino le nei aso mori maulama la ua fionga pa ia a lea unoa mala ua fio e atinae e mata la fua i la tu e atinae a lea unoa fo i mala ua fio e leo leo ina le whanua male a ai e mata la fua i la tu o e la tu te leo leo ina me lea nganga pa ia fio maia tu antu na fio matu fatu tuanga mana matu talitununga o la ua fio te amtamea o la ua fio te o ngatu tonu na matu whainga mlanga lina yaso o la ua fio fo e te whai wina mea uma i le manuia. Mātou tale whamunia o mātou titai na ngāte New Zealand nei, ia e me se fo o mātou titai i Samoa. Ta ngāta anu umana mātou o tino, ka whonga mai, o whea lava ta whao le nei ke lope, a me se fo o le nei lau mua, iau ki rani ma, New Zealand nei, ia o atu ia iau whamunianga ia te i nā tau. Lau au whainga ruenga te tofi le atua o lau whapea o le whaatuna paunia,
ma whaafale ma sofa le tua le te lo whatawhaitauranga mai kānesia o lo no manu ai a wasa manui o Samoa i le ngata mo nei a o a Taeao mātou te talo e tū maulau whaunga mana i ale a tau. Lea na mātou te talo tamā, so sone mai na mātou porkalame ua, a matania fo i le nei Taeao, i le e whai uina, ai fo i le vi inga i lawa fio e whavavau lama. Amene. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. E lo tamael vi ingale na o le tuo wha mai antuai le tātou sauni ngā lotu le nei Taeao sulai fo i langa le leo le tātou o tua ia o mwhai fwoi o na toi ala whai mai mlei fua mai whanunga le tātou o tino i lona anga le lei tāpena mai ia mo le tātou programme breakfast show leo le a tātou anga i atu iai le fo i nei Taeao. Ua mawhai ona awina atu le pōkalame a le Malu o le Taeao ona o le langolango malosi a le Eveni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Good morning. In this update, residents of Mangawhai, north of Auckland, are clearing up after a devastating tornado. Thunderstorms struck the coastal town around 3 a.m. yesterday, destroying houses, scattering debris and knocking down trees and power lines. 2 people were taken to hospital with serious injuries. North Power has managed to restore power to the majority of homes. Kaipara Mayor Craig Jepson says people are rallying together. Plenty of offers by people for accommodation. That's the other thing about our community. People offer their houses to people that might need a place to put their head. The central Otago town of Nazeby's running off stored water after a burst bank impacted its supply. Blake Benny reports. A significant break occurred in the Hawkton irrigation race on Saturday, which supplies water to Nazeby. The small town's been operating under urgent water restrictions whilst the repairs carried out. The District Council says the community is making strong efforts to reduce water use, which is helping to stretch it for as long as needed. An update is expected this morning. A person's been critically injured after a tree reportedly fell on their caravan in Canterbury. Fire and emergency responded to Balmoral Station Road around 7:30 last night. The Treaty Principle Bill returns to the spotlight today with the first day of oral submissions to the Justice Select Committee. ACT leader David Seymour will speak first, followed by a host of groups and individuals, each allocated a 10-minute slot. And Operation Trolley in Rotorua. Police have spent a week cracking down on the illegal use of shopping trolleys. This comes after complaints about homeless people with trolleys intimidating members of the public. Police say while being homeless isn't a crime, antisocial or unlawful behaviour won't be tolerated. 7 people were arrested and 45 trolleys returned. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Jannik Sinner has kept hold of his Australian Tennis Open crown, winning the men's decider for a second year running. The Italian world number 1 dispatched German Alexander Zverev in straight sets. Auckland FC have scored an added time goal to beat Western Sydney 1-0 in the men's A-League. Tottenham's English Premier League troubles have continued, crashing to a 2-1 home loss to Leicester City. And Brentford saw off Crystal Palace 2-1 in their mid-table match across town. The Black Fern Sevens have been beaten 28-26 by hosts Australia in the final of the Perth World Series event. And the line can be officially drawn through the Breakers' playoff hopes this Australian Basketball League season after a 94-78 loss to the Adelaide 36ers. That's sport. Mumura fo into fantalo from Fafido Yatulta to what you know live Vangal Taeao Samoa oil and to know Ramana will fashion a woman to Fonasa, Manto Fafido, Infantal Fantu, Payama Wodungal time to what you know and got to 42 Pumatamali, a major foy, or to ask in the single time to what you know, Fantal Fantu, Sugar, on a Payol time to tour, or no Fapia foy on a Fatuna Paulium for Fanny Malu sauce for the fate of Langai to Tono New Silla, major foy. Ole la lorangi antoa, wale fol folena, ma le whanau te lina, o le whinanga pa iro tātou tua. Tāno whantu, tā paufu ma inga maru wharu porunga, me se wofali tō matausi, le lo lo tātou tino, au te le vau, te ia o lawa i whuanga lo lano vaua. E il te tununga, Samoa, ia o Samoa whaingai, le to au te lina sa mātou whainga whamatalanga. Ri ia I vivia, e leo toi papaoina whatupo salai whala pe toi titi matalawina se upo pali ne fui vanga le Taeao nunu atu whatino to salai whalu polo tofel tātou tino o leo lo lato whatu ainga I tausi. Ai, so maia mafio maia, tala maia ao leo fua amatalia tātou breakfast show le nei Taeao ia misa fua ngā ruenga ma lau whai ngā ruenga radio Samoa so lima I watolu a moi le nei vaiaso ia peira fua ona iai le telo vaiaso o tuana iantu.
O lo tatu iai la so malolo I le nei fo ia so le Auckland University nei I New Zealand ma le wha moe moe ia o le moe fo iswhenga malolonga manuia le tatu tino mai ngā luenga sa whenga I le nava ia so mi se fo le weekend ia tā pena pena maria I tātou mo ngā luenga I le nei fo I wa ia so wha tāle whantu I ai nātu umaravolo mawta mai tonu fo I runga janto Facebook page le Radio Samoa ngate le ona na YouTube channel fa filo yatu o tau au kilani nei New Zealand mi so fa fuantu e so se atu no le langi o lo mau fa fonga mai ai I le tautua a le Radio Samoa sfulu lima iwa tolu a mo tu pola pali tele la flo pelo to ona le la fantasia at mo se I pa I fo le tu la iva ya ona tu fo le tato proclame breakfast show Taeao o la te vatasi mo sunga li o ao to vai meni me se fo na tasi o to sala o tanto breakfast show fa o to fo ma tanga per ma se ne mo tanto o tino I le aso ma le aso fitua so le vai aso ia o sina fa tuanga mo tanto ne fo vanga Taeao ia fa mo mo le tu I fa mo ngal wenga la fenga yai ta ia leine tanto uma tu atu no waso ne tua ia ma o le antu langa ngapi o le tua te ala te tama I lau forango mla whenga mlanga ia nei whapea foi o nei umana manuia le nei aso malo lo whenga I mai tātou ia me se foi lantou o lo whafunga mai I Samoa ma whafuatu so se vainga o laurangi ia o le tima inga nā mo tātou le nei Taeao wha mo mua le tua e manuia I mea uma tātou te whaia e le nei foi aso o le o 5 minuti o te nei ia leitu lai ono I le ne fo vaenga o Taeao na so fo ne tato le mai manuia lo so mo fito ma sino January I le tausanga lua afi lua se fulu ma le lima ia to e fa ia so tato fa ma vai le lua ma sino le tausanga tato anga yantu ia February o le ma sino na lua o le lua o lua lima
Ia pupuna pe le vai o le pesele na mai le lofa tuno ministries wa manatu e tala tuai ia ne tātou proklami le Taeao ma le whanau no te inga tu maurwha unga mana le tua i so tātou tunu po fia lavo le whangasoroa iai e le nei fo i aso malo lo. Whatalawatu i tamamati rama tu umalawa lo wapea fo ma leifo mai whanunga le lei e le nei fo i Taeao ia ai meise fo i lantou le wa manta. Ona fata si mai dunga le tātou Facebook page Radio Samoa ia malana YouTube channel ole tuolano malanga mawolano like sani le tātou page ma si antu ia inga ma wo tātou eva fatasi ele nei foi vainga o le Taeao. Whafta ia mosa, good morning, whawhiro i antu nei foi vainga o le tātou proklami me se foi e te rei taua le lelei le ua whata si mai por sao ele o fai ule au tau tilo antu iai ia anyway it's right good morning whafte fo i mole mafto mai nei Taeao Naomi Pama good morning mai se fo i o puna o lo fai e kwasi le fo fat se mai tato proklame Caroline Tuala good morning whafte mafto mai ia ma o to ma lava na fo i ua eva mai lungo le tato proklame nei Taeao famuni atu le tuai fea umanga ruenga la fea ngai mautou ia e mise foi ia fuanga ia o le aso malo lo lato ia o le aso le Auckland University se te miona o famtala le ia ante oe famna tu foi le tūlanga foi pe ona iai fena mata mai ai le aso le nei au le aso ta ua mo i tātou ia o le aso la vole fa wawa malo longa whawhatu mato visa whasala lau, toi ti lavo o na mala le lea. A iele langona o tele lavo vaingo i tātou, au ki rani mani usile nei, ia o le nā ua malama. No usu mai whani li Taeao, wawa i atu o lo o au o le langi. Ia, tau nuu mai ni lo visa whasala lau, tau a matana maa ulu. Ia, te le lola po o amelitana le tau, le pito nuu le nai te iai, male atunu le net fa fonga mai ai ia ele foi na e fai no mai Facebook ai fai no atu le tanto tru fo ia le fanga so lo ia atunu le nei aso fo fuanga de ngata ta fonga ta longa ia fa wo fo ia se singa ia inga wa o le o tanto ia pe i vai ta wa so malo no o le nei tau sanga mlo na amatanga fa talo fatu ia ulania o lo fata si mai le menua Whaftai mafta mai good morning. Ia mai se foi o Fili Melelei. Whatala whatu tonise mara ainga. Good morning. Morning ia whea lau polu. Le fo mafta mai ia mai se foi ia o Tino Puni. Whaftai lewa iwa mai lewa ainga o le Taeao. Ia o le ana matau ala to Wheel Breakfast Show. Pe ona pese tuisunga li lia wa o matau sala o tato proklame. Ia o le whai o le Malu Taeao. Eo, te mine o le usu 5 minute te ele ono. Wa le wang kaunga punga kofi. Le wang kaunga wha ti poti la tōwia. Ia, po le koko, po le kofi, po le lauti, po le laumori, po le mailo, o le mea tāua, o le amakanga whai singa iptivi vela le Taeao la tōu.
Oli le mai le kolisi Malu fo ia ile le vai ngol Taeao oli i le tua ia ole maua fo na tato malosi stemi ona o faru do le peno foi antu ia le tausanga mal taimi na ai mata mai ile aso malo le ta o Auckland anniversary ia ai poi fo ina ia fatanga ina pena ia sainia pena ia approvina ia le aso malolo le nei le ua fai maso malolo tanto fai lungaina ia a telendisi me lo tupo mai le langi mai se foi ia o tono New Zealand nei to lua ina to le na manua to fa manu lia tingaina il tornado pole matangi fo ile le no i Felipe no le lunga i nofle na i manga wai le sa fa pen fa nga ina le telo fane ia ai mai se o ina ul na to lua le lo fa mawina o lo manu tingaina ia ma o lo fa i tong fting le temil nei a o lo fa nga solo foi ia nga luenga so swani nga luenga lo fa pen ma se nei le tunu New Zealand il Red Cross mai la to fa fo na yantu ia ma o le pti foi o na wa matan to fa fo si le tise i tele foi o ainga sa fa pe ono motsia tan mai ia le tornado le na fia ile foi vai nga to New Zealand ia man tuani la to ila talo ina ia fa pe o na nga le le to ia te ila to timo poni a mi se foi o le sunga ia moana matautia fa tala fa tu no Facebook page Radio Samoa mi se foi fo a oina good morning ka fe ila na po fo hello fat likes it masiatu le tato page la ufa fonga ilunga o le YouTube page mi se foi tato YouTube Facebook page mo le YouTube channel ale Radio Samoa.
Le fifi ma le kolisa le fifi ma le pesele na maunga loa i le vaenga le tātou programme lusu 5 minuti le ute nei le tulai ono mai tawatu tātou tale le tau le nei fui Taeao le a solonga le nei ia le tau e amata atu le Taeao e ui ona o loo whapea fōn wha manu mai wanga o le langi ai lo whamawina o le a sulu mata ngofire la le Taeao se ia o atfo i la oli se vang na foi se vang le fiafi o la tulu va va so noi timunga e to tonu o New Zealand nei los ful tolu le vevelo le fa mawina i le nei foi Taeao i le sfulu mo le tolu le manu no pe ona yai ia ma fa mawina mai lo fiso le va i tau me le ta o tele tala le tau e fu yai ia fu fanga le tanto tino ia va pe vo ngai ki sa ngi ki alu ki ta polo awai to telefo ila ko ka polo ya so fuari alo te lo li si vai ngal na o ka polo ni Taeao ia anga le le tu e lau tanga polo yo se vai po sa nga henti ke pe ko ki ka alo ia ma se tau le auto ai o le talo ngal ka polo e tele na fia ia il tanto tino fai mai se tasi o mori mau e manai ai fia ala na fia i ai tangata o nai mau le avanoa e fa malo stino ai yo ia au le avanoa taua fo e whiro e tua isi fo o wo ia ma i la tau e se a mua maftanga ai pewa vetanga polo i malai ia o le avanoa taua le nai fai fono la tau whiro ai fia ai ia wale leire ia munguia lau kanga polo nei Taeao munguia fo i tāpenanga nei ainga lo wha muri atu ia wasinga tau mawhitanga e tua ma iel tātou au tāpolo whātalo whatu ia whafuwina tinielu good morning whafutani mawhita mai dunga le tātou Facebook page Radio Samoa i le nei fo i vaenga o le Taeao ia tātou le lau ngā sese te le lopo la sau tāpenanga na o iai ai o mea ai o tau ona tāpena se maru o Taeao wantu ina me lomutua ia me se foi nei whana witi tāpena pena malia e foi Taeao o le ato e amata a onga ioi Taeao le ato e amata na usu ia le tō telefoi o alo ma whanau ia o onga i tono New Zealand nei ia le iaso e maloloa tātou tāpena pena malia tuai ma onga nei whanau Taeao foi o la tu suai i le tau o le mafufau tono potua onga nei tau sanga eo e whamalo atu i ante o tau matua ma lole lango i whamue nei whanau ea o breakfast show foi ma laso malolo o kātou o le musika eo o le musika no tuai kātou
Aotearoa ua tataina nei le auaunaga e veni mo faatauga i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Taufatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaialo sa ili se a onga a Matsamolo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Baby, lomaki! Hey! Oh! O nei le Taeao lea o le a matalia o na tango fiai e le komiti fo le whaapare mene le lato te iloina. Komiti Filifinia whaapare mene le lato te iloina ia tālo sanga fo ie po o submission mo le treaty principal appeals le asa tu maila vanoa e whauru o tuai pe submit tuai tālo sanga o I lātu marawa lātu te ena pili nei e whaasanga toi te unga o le tūla whono la le po le whengainga o le treaty o Waitangi. O se matati ale pili lea I te tono ni sila wa e silia ma le tolu se la wafe I submission sa whapea o na whao I nātu online ia ma le tele submission sa whapea foi o na tuwatu ia te lātou I le komiti lea o le anafa ma le iloina ma le tu fantasia o submission nei ia ma fai e lola lato ni pote tu inatu il parlemene e fua ia I le pasia o le pili le lona feitonga lona lua mana tu le feitonga mo le na pasi feitonga lona lua ia o le fu fai no le fiunga le parlemia o no polaxin o le ade lango ina e lana vainga whaupwhai le pili nei pe a tu inatu il parlemene mo le feitonga lona lua ia spulu lima I te le valu le Taeao nei le lau fuafua o le a matai noa o na a ngai le komiti le nei mo le iloina o submission le nei sini ma le tolu se la wafi o se matati ta luna whaavai mai I a whinaunga po mene o submission e vatu I tu tono le parlemene e te a iniso mo ta upu o lo whapeo na whaatula I mai e le parlemene. Ia, ele ngata ile na ai o se matati a foi I le feitaua whai o tangata na o lato savalia ia le parlemene ma whai loa lo lato le langoina o le pili le nei. Eo, pili le lelo o wa matafune whiwawaa iai ia ma amata mai ai ona vāle whonga wā I le whenga marolo I nei ma le tō tele o tangata meise lawa o tangata whenua o I la tō ia whaasino iai ele o Aotearoa le olo o tū mai ma te te ma tua lantu te ena le pili le nei le li whaipule le whionga ia Samoa, Honorable Samoa ia o ia nai ana le pili le nei ia Taeao la atu e amtalia I ngā luenga ale mautafono po le parlemene New Zealand ia o le so leo le alo el komiti le iloina ia le treaty principal bills e pei ona whaatulanga mai I le lato ka lena o ngā luenga ia a wale parlemene ia ia ngasi o malolo whenga I mele tātou tunu ia ele na o Samoa sia tunu o le tupu inge I mea o le foi tupu I New Zealand tupu I le tele lava o tino ia tātou titalo I le atua e anga le leile atua e whapeno so atu
e lo tātou tunu ia mese fo ile nei tunu o lo tātou iai. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia whatalo whatu ia te oe Samoa nei aso le swafa ma o lunga le tatu ali whaolo Jesu Kiriso. Ia o a mai fui oe, ia o whea fui ma e whaafonga mai i le nei aso. Ia anga leima whaamanuia le tua ia te oe, ma lo le whaamalosi. Ia le tatu pokalame o le areto le ola, o le Roma mata upe valu, whai upe lusu mal valu. Whamai e ngā lulu e whatasi mea uma e le leia i latou o e ua alolofa atu ia te ia, o e ua wala awina i lona finangalo. Ia, o mea uma, o mea o vaenga o le fuafuanga le atua i lo soifua ma lo wolanga. Whai ua i se mea po ua olo wolanga i se mea ua kele aku fesili i lo kari, ua e le i loa, ua e le maukari. Ia, aive mele fionga le atua le romanga e walu whai upe lo suwalu. E whaanga lulu e whatasi e le atua. God makes all things work together. E whaanga lue whatasi e le tua. Ia, o isi la kaimi. O mea ngai ke ika i awa kupu i leolanga. A ke leiloa, ngai whaanga lue whakasi e le tua. Pa un mea aua ke fiki, aua ke ika, a e koe wa aia i lesi ku. Ia ma e toa, ua a le iso koa. Ia nga e popole, ia lea ma me pi oso i lo fiva. Ia ua le seki e lo olanga. O le vai aso ntu atu neina, na o atu e tuli le wa ai alu sawa il Taeao. Ia e kaungu o kulo le wa le ongo e ilma ko sauninga e whai le o i le maketi sawa i e whai po le afo le fik. Ia le wa ala le usu le wa le ono e mau aku ai. E tau nuu atu ma ue le wafu.
ia ua ua mo le keri le va ua pe ama le 5 fuku le va le va ama le wafu ai koe fiku le ongo por koe valu I minute le ono ia kaluai wo so ko inga me fapia ma ua iai fu ima o onga wo maua mai ai ia nga kua le ka vale e kunga wo me e kwa le va ia sa vale mai le saila ngai fa inga luenga le wafu ia fa me wo so le va walu le va ia fa ia la elme la fa ia ngofo fa tai le tu o ku fa fo wo so fa fo walu fa kaulo I kofe ia a me mato inga se vili sa va ilanga le fa kari mai le open air ia pe amale los full minute ko amba wala credit ia vili lo sa va o vili lo sa va fa ia ku si usonga le alulanga loli e mai ia fa ile ka el market ia ia pe la unga lo fa mai ia o le ia le la fa tu lo tango e fa se la unga le open air le Taeao na ia me lo le la unga ia o le uso le e lang company ia ia na ia study e fai le lato o fai galwenga I Taeao e sa lo fai la unga le open air market o le io o sa loto o malo lo le se io le va o le var ia au te tau o tu sa vai o la ko va ile ila o ile sa fa le open air sole fa me nga fe ka ngisi le au fa ili le la unga ale lina ma ngai o la e va le fa ili ke la unga so o ele fe ka ngisi o fiu e masau luma masau il kua pisi do fa o falsa ka o fainga o la unga au ke le va ai o fe ka ngisi da o ka fa e ve be ka nga kwa masusu ale se di nga ka la ko ru la ka la o la kulo fa kulo la o ba kulo ka le mako ka si poko va ai la ye fu ale fe mai e fa nga lu e fa ta si ele tu me uma ia o si uso le ele ia se fu nga la unga ile open air ale vola unga onga wa pe o se me o fa le tonu le mo le va ia ai fa nga lu e fa ta si wa ave foi ma wala ko ai fia ia si uso a o le la unga ai o ko malingi lo I mata o la woli ile tata o fa kulo se vai le leva la unga angia a se vai le wala unga lo le fai pisingi si le afka gi seri se won la nga fa merka le uspoya e fa nga lu e fatas le o ave lo le alu le va ma me wala unga I si uso le a o ave fo la unga si uso le ma me e se el fa longo le woli ile ka fa I fa pe ai nga le va inga le fa le lo me le ye si a o le ai le do e fanga e sa o kala va o folia fanga umo le lua e alu I fai le business ia ai fa mo le tua mele Samoa a o keika pe ai ngi me kukup a e misil va lele le lo po nga mo nga ole le tua a o ke alu le flight nga ai po ye pe o le foi aso o la kulva lele kwa I misi ala o lungi sila ai misi ala o lungi sila ai sa o le foi a nga kwa sa mo Amerika a mai o fasela o kala Amerika fa mai tio e fa fenga ngo fo le bele le hotel wa fo fe au ku fa e ke le ngo fo hotel le ai fa ka ko le hotel ba ko le hotel o bolon ko le spok mai e fa fela e menga ko solo fa le ai o le hotel e ke la ko ai solo le hotel e nga ko kongile se fe au fo le poku ke boe a fa si ngo ngai pe fa fenga ngo fo le hotel ai o ngo misi lo vale ai o so mai vale le so mai Amerika ke le ale mura ai longo foto e fa nga lu e fa ta si le tua be uma ele le ila to o ya lo fa ya te le lope misi la va pe misi la pas io me le voy ngi au la foi misi le va ele fa pe o se oli la longi sa vai o is che mi a sola le mal malama la lo misi le va se va lo pika como fai se o so I mangongo o so kama I va foi fai la kama I va afi foi o walu ai o le se so fa se lo kala ngo kongia o ke ro le va a wo winga ai ka ngela misi le va o le albe ye pa o le mengi ke o misi si kianga ai me merka la kuspaia e fa nga lu e fa tasi ele tu me uma ele le ye la to o ya lo fa ya te a misi le va ya
Nei rope mau ai se u fasela ka la Amerika mai si sfefe au ka o mai Samoa. Ia a misi foi pe mu foi le falainga o pancake. Ia ma ngai fo nga e sara mo fa fingim e ki kilo ke fa e se le ma ngai o pancake. A ke ka ko la ngau ngi fo malo. Au ke ka e fa nga lulu fa ta si le tu. Me o mai le i la to o ya lo fa ia te ia. Fa manuia le tu ia te o le ia so so fo Yesu. Amen.
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima tu. Amo. Lo e whaafunga mai I le programe le Malu le Taeao, le video Samoa sulima I vatolu Amo, o le ua toe 1 minute o na tāne o le tūlai fitu, tāne tūlai fitu, tātou o fōlea tātou tala I vai whanua I ngana Proletania, ia I mea tupu fōi tutono o le nei tunu I le wikiena mai se fōi, o le pōna pōse I o mane vaenga o le Taeao. Toi whawhirai whātau whātu e tūtu umarawa nā ua whai fōi o na Malei fo mai I tō whanga maruia le nei Taeao, mwese rawa ni tamam tina mātua, tātou I e fōi tātou I New Zealand mau kina ni nei I le aso malolo o le Auckland Anniversary, e pei ona iai tātou le nei Taeao, ia. O le aso malolo le nei o le Auckland Anniversary, o le vai aso fōu, aso malolo tātou le aso tofi le waitangi. Ioi, o le amatanga o tau sanga tele ina Vavei o na tele I aso malolo I amatanga o tau sanga te tas. Ia a umaloa na vasai fuila ia lewa tātou e mōne si aso malolo I a Juni, ai whai ule aso malolo o ke topa. Ia, ia pero whaatulanga ina na o aso malolo, ane ne fo ia tunu olo tātou iai. Tana whatu I a pina nonu I dungo le Facebook, good morning, Peter Neriko e le ngata fo I lea, nive perenise le sa, hafte le mafta mai, tāna sio manu I mai o tōli nai tū, ia, o le aso malo lo le nei le atino, ma ngai fo I si aso malo lo e, whapea e, wao le vai atu tala le tau e le leita le tau le so, ia, vai ngai matawhanga fo I le te lo e lata mai, a wale o mamau, ta whanga le lata mai, ia, avi I le ainga, si I le, o ngā umu whai papakiu fo I le tongo le ta vale, si I e marwhankesi tu I e marakula, ia, manai mite ave sunsungo le papakiu I nā I mtawhanga, whao ngai le nei aso malolo, ai ane ai, e le ase me si le atunga I lo le aso malolo de whani. Ioi, le aso malolo manga I aral nā, whawele maros, ka pengai tātou, ia, I ngā ruenga fo I le aso Taeao. Ia ma me se fo ngai whangau. Ioi, a wai a mata Taeao, ia o ngā kukoi foi. Ngai whanau ia o ngai New Zealand mau ki lani nei. Dāna pesere mo o tolo mafuta mai, e le ngata I New Zealand nei a o atunu e mau. Sunga iane Mia, alo whātu good morning, wa taini mafuta mai, ia o tō umalo o sitisira mai dunga le tātou Facebook page Radio Samoa, ma le YouTube channel Radio Samoa, likes ma siatu le tātou page, I nei ainga, nei wō, kako I vaiva whātasi, ele nei fo I Taeao. Boy,
Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a Matamolo walu. Au alo e te toi popoli, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā vaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga ma lau whaasausaunga Samoa. In this update, Northland's MP says the tornado that hit Mangawhai is devastating. Thunderstorms struck the coastal town around 3 a.m. yesterday, damaging 50 homes and buildings, scattering debris and knocking down trees and power lines. 2 people were taken to hospital with serious injuries. Some residents are expected to be without power until 5 p.m. today. MP Grant McCallum says he feels for people whose lives have been turned upside down. We've all seen those pictures in America where the tornadoes go through a town and there'll be a strip with a destruction on either side, pretty okay. And that was pretty much what it was like. 2 years on from the Auckland anniversary floods, the region is making progress in its recovery. More than 2,000 local roading slips have been rebuilt, 600 stormwater blockages have been cleared, and more than 1,200 parks and community assets have been repaired. About 500 buyouts have been completed, but that number is expected to climb to 1,200. A central Otago town's running off stored water after a burst bank impacted its supply. A significant break occurred on Saturday in the Hawkton irrigation race, which supplies water to Naseby. The small town's been operating under urgent water restrictions. Smooth sailing, but a waste of time. That's the view of one of the first people granted permission to appear before the Justice Select Committee today to give their view on the Treaty Principles Bill. The committee will hear the beginning of 80 hours worth of oral submissions, with author David Seymour speaking first. Te Kaho Health Managing Director Lady Tureti Moxon says it's been a long road. I think it should go pretty smoothly. I think they've got a lot to do. It has been a heck of a process, and the worst of it is it's a waste of time. National and New Zealand First won't support the bill past its first reading. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, no complaints from Alexander Zverev after being beaten in the final of the Australian Tennis Open. Men's world number 1 Jannik Sinner saw off the German in straight sets to win a third straight hard-court Grand Slam title. Zverev says Sinner is a better player than him in almost every respect. Auckland FC is back top of the A-League men following a 1-0 win over the Western Sydney Wanderers. Tottenham's English Premier League troubles have continued, crashing to a 2-1 home loss to Leicester City. The Blackburn Sevens have been beaten 28-26 by hosts Australia in the final of the Perth World Series event. And the Breakers' 94-78 loss to the Adelaide 36ers means any playoff hopes have been extinguished. That's sport. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu.
Wa whafungal tātua tino I tale vai whanua ngana prelitania ne fo I vainga le Taeao 5 minuti leo te ne le tu lai fitu o se vainga le tātua tale le tau ile so ia o lo whamawina o le a sulu mata ngō fie le la I le ni Taeao se I o te fo I la o huli o le a matua langi le lei se I a vanga nā le fiafi o le a tu ulu valvaso roi te munga nisi o vainga o New Zealand nei. Lua sfulu tolu le maununga le vela le efa mawina le Taeao, sfulu tolu le Malu le ea. Ea o le tūlanga e peo na iai I a fuafuanga le tātou tinu o le a whapea fōi o na po arawa vaenga e anga iai. Ia o le a tele lava na rangi le le so o so le line a whaneono le Taeao o le a ngoto le la I le toi lua sfulu tolu minute I le itu la iwa I le afiafi ana nei. Se vai ngana tātou tala le tau fua I ia fuafuanga misi la tūnai o tā polo ia tā whaonga ia mai la tō fua nei fuafua I oi wha wau o na wha whiroa I ainga tātou iai I le masina mōmole nei tō sanga. Toi wha solo tutoi wha tō wha tātou ia Januari wha whiroa I Februari o le masina pupo lusu valuaso ia whai iai a tātou wha moenga. Ia whatulanga I ai fo I le fuafuanga ainga. Taeao o le ato I usua I fo I aonga. Ia o le whautuanga lava mo I tātou. Mai se lava ni tu pao mātua, tina, tau tuana nei whanau. Toi vava ai po le leia lato ato aonga I nei aso. Ia misa fo lato ofu aonga. Se vai aonga mo tūnanga uma whapena. Ia mautinoa o lo whapea ona tōlonga le lei vaenga ia. Nei whautuanga nā mo le tātou tino o tātou ia so malolo o le Auckland Anniversary peo na iei le so. Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa lai nei lo al pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai, ai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fitu minuti leo te nele tu lai fitu. Whātala whātu sunga ia perisa sua I runga o le tātou proclaim Facebook page Radio Samoa. Good morning, a misa foi ia o Evo. Lave o lo mafuta mai foi. Ia mansunga ia loto mua valo ia. Whatala whatu me se nai tua la langi lo iei o lauso. Ma ene lau sunga le li missionari o le tala le lei. Whaafutaile mafuta mai. Pesi ma ainga I nā I le pitunu o pe miua Man Wellington. Whaafutaile fo le mafuta mai. Alo whatu nei vanga o le Taeao. Ia o le grambe o maru Taeao po le breakfast show. E leo whata se mai sunga le o ia ta vai me se fo le to sala o tātou maru o le Taeao. Ia Natasha Taeao o le ato e se e mai ai lo la sa se lua. E tau ave le tātou programe le nei. Ia a oa ulo sau sui moe atu le tātou aso malo lo. Ma le wha moe. Ia o lo manuia le tātou. Tu le vanga le Taeao. Whaise maru o le Taeao. To ina ma lo matua. Ia e mai sui tātou. Umu malawa na ialo ma whanau ua tau. Ua tau o na tau mawhaliti o le Taeao. Nei vaenga. Raso. Ia anga leile tua awari tia me umara awhenga ima le tātou. Tu po afu fuanga. Whata se atu le ngang pa I o le tua tete iale ne yaso.
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Buzzards and bees are very different in their eating habits. Buzzards fly and circle above, looking for animals that are either hurt or dead. Then they swoop down to tear and feast on it till it's gone. But honeybees are the exact opposite. Honeybees only look for the good, sweet nectar as they fly from flower to flower. Buzzards produce fear, pain, and death in their feeding. But bees produce honeycombs full of sweet, nourishing honey that gives health and enjoyment to others. You know, buzzards and bees always find what they're looking for. Just like a wife can usually find what she's looking for in her husband. She'll see what she wants to see, the good or the bad. So if she'll focus on her husband's faults and mistakes, she'll find them. But when her husband feels that she doesn't respect him, maybe even sees him as a failure, guess who's the last person in the world he'll want to be with? His wife, since he feels he can never be good enough for her. But if she tries to look for the good qualities in her husband, she can grow to respect, even admire him. Then her husband will enjoy being with her and want to be a better man for her. A wise person said, "To your husband's good qualities be very kind, and to his faults and mistakes a little blind." Remember, running down your husband is bad for your heart and his. The fact is, you can do more for him by correcting your own faults than by trying to correct his. Plus, if you spend most of your time improving yourself, you'll have little time left to criticize your husband. Don't forget, there's a big difference between us and buzzards and bees. Animals cannot choose their instincts and behavior, but we humans are able to choose what we think, say, and do. So if you've not been the encouraging, loving wife your husband needs, why not ask Jesus and your husband to forgive you? Then ask Jesus to take charge of your heart and attitudes so you can start changing. He'll help you start seeing the good in your husband, who will then really enjoy your company and want to come home to you every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ele
Tina's, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Le mawhai e se tasio na vesina I tātou, mai le lofo lo tātou wutua, ia o ia lea tātou te manu malo. Ai Peace Chapel, ma pese na whai unet football club in now think a minute, e na ua toe fitu minute o na awhale o le tūlai fitu. Awhale tūlai fitu o le tātou tala whule o le tātou laina, ia e wala mwile tunu. Mon moli I alo whanga whamunianga, sa whiwhinga alo wha moi lātou whai no ngino lātou waso, so I fua I le so a rusu fitu leo Januari ia po le alawa le tausanga o tuana iantu. Tala whatu sunga ia hepe siustalo mafuta mai ina I le Texas Stanley na I tutuila ina I tangi nima Texas Stanley whanga ima Amerika Samoa. Ia whatala whatu. Salo lea saline ia te utou. Ia misa foi Amerika i ona stedi te tasi whatala whatu. Manuia sauninga lotu, manuia ia sapa ia ia te utau, e le nei fo yaso. Ia a o mātou le ewa I laso maloloi New Zealand, o le Auckland Anniversary, ia ma nei a fo I pe a mawale ne no ta ua, sa fa I lalo mātua, ia manai whanau, se aso fo I lele maloloi toi whaiese talanoanga, whasoai, a o amata I tātou na tutu maria I teilu tātou wanga runga whai, ia ma onga fu ia whanau le nei tau sanga. Whātala whatu I le sunga ia taina sau mani alo mawhata mai fhoi, good morning, whaftai le whatasi mai, ia mai se fhoi o seu whanawhana, wavau olo mawhuta mai le wanga tātou proklame, good morning, likes masiatu I tātou page whamule mole, ia tātou mafuta whatasiai ne vainga le tātou proklame. Toi 5 minute ona awhale le tū lai fitu, fitu tātou proklame le nā o aso whanau whainoina I le nei fo yaso. Shake my love, she vai finally shake. Kanga ol kapi se fast name. Shake
o le pum pum hia ma le pum pum dea. Ioe, ma ia o ka whaunga le yaso mi se la tūna wanga e tumalai mo tanga polo le Taeao, ia e ke tata i hia e koe kaka i tea. Ia ma vai lau henti i capsule, a se so ia le whai ma mango ma kaule lia kou ai ma kou vevesi, le lei o whaafonga mai pei le tautua le Radio Samoa, so lima i vitolu a mo, i lana programa le Malu o le Taeao, ua toi 2 minuti o na awhane o le tu lai fitu, pe afo o talano atu i le ana le la le Taeao, o nei leo la tango fiai e le komiti fo i leolo o ilo ina talo sanga, po submissions a e tusa ma treaty principal bills, nei la le Taeao sulime te le valo le amatali e la to ngā luenga, Taeao o le a toe usui e le fono le parlemene, o le malo ni sila pei foi ono whaino atu ana li lai te mi o sola. Ia, whaatalo whaapitua tu lava le fionga ia le maunga Lydia Sosene o le fionga te maitai whaipula le tātou pito nuu au le lei, la le lei, matango fio mangele. Ia, whaapitai le lofa o le tua ilo nanga le lei, il sui fua manuia, mo la o fionga il te maitai whaipule, ia le se lu atu seisi lau whionga mai te whaipule a wā tali tonu tātou pitunu i mangile i lau tautua. Tō tele lavo i lātou, a meise i mātou ia tātou te ngalu rue. Ia o mātou wa ai lau whinau, mātou wa ai i lau taumawhai le telo teimi na ia whinau ma tā upe manuie o tātou tangata. Whaafitai i lau ngā ruenga, ia meise o lau nau ele ngata mo Samoa i mangele ma tangata uma o i mangele ai whaapea foi tu atu o mangele. You always reach out i so se tangata lava e mo mia lau so soani ia anga leile tua i lau whionga tu mai te whaipule mai si a moso finangalo a wā ia wharanga mai al palimene i aso a Taeao pe ato e fo i atu i upu whai o malo ia i fut fa malo longa ato to le tu i lo soifua i anga levo i le tua i nisho fai pula le tato tino le fionga sui pa te tai o le Labour Party Honourable Carmel se Poloni ia mai se fo i le tumaitai fai pule ia Honourable Barbara ia ma otu umalava Honourable Jenny Salesa ia anga leile tua mone o tō manatu o le a tato woi tato aswhanau pea uma tātou whasesilanga nei, pa businessi. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau whala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ia Perila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Dalo whana wā tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mō whaataunga i au ki lani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao i stangate whaanongo ia oi, tau tua mō oi, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. E fia lava le nganga i le ava ma le whaalualo e fia whailoa tunga le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe i le aso tole se fulu o Januari, lua afe ma le lua lima, whaitotoa atatala ina le sfuru lua i le awa ulianga i le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau ma sos e wha moe, mana o miere puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina sos e mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso taile li pule i le telefoni, o lua tasi o wha, lima iwa tasiva, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tolu se fulu Januari lua afe man lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe.
Tolu fitu tasi lima i tolu na o talatu tātou laina, mo le atunu o mulmule lo whanga whamlianga mo i lātou, whailonga ino lātou aso soifua i le so asarusu fitu le i Januari, po le alava le tausanga ua tuanai. Talat pel tātou laina le telefoni tolu fitu tasi lima i tolu. Mori me lo whanga whamnianga o aso whanau i le so. Ia pe whaunga mai fo i le Facebook page Radio Samoa. Talvatu le whionga i a le Malu le misio taua ma le whaltua Maria mawtamai Melpone whafta Yusol mawtamai. Talafot fo i a Katerina Taimalie ma le ainga good morning. Ia Mr. Fo so Felice. Tātou wol tātou lainga wala au mua aso whanau talofa. Tau. Hello. Toi tom fai mai tātou wala au le nā a tolu fitu tasi lima i tolu. Na e matalatu le leina mo o tau e mole lo whaanga ma whamrianga. Whatalafatu whanga mai yawa. Simone talia lo mafta mo fwoi dungo Facebook page Radio Samoa. Ia misa fwoi o talofa fua la au fitu. Male ainga good morning. Kako wala au talofa. Talofa. Sano mai. Ia. Sai mara vanua la sunga. Pia vanua mula sero anga lo kanto tale o Eva Rachel wa asili o Papakura o le aso wa ato yelo sputasta sanga. Pasai le tua yeta sanga tele wa ya uria lo fale siom se fa poponi se tele lo vola. Yo lo fa anga la mulia tu lo uso fotino lo tina clear Antitina epi Uncle West and they are participating for our grandparents in the telefoni o fuli mukina va akili me papua tai lava mrava no. Whaftai fwoi wala o mai manuia telele nei Taeao tolu fitu tasi lima i tolu. O le nai te talatu le tātou laina le tātou tino ia mo whamnianga wasa sui fwoi le so. Tātou whamneanga i rungon Facebook from Peter Enrico. Happy 45th birthday, Margaret of Gumeo from Peter Enrico, Taniaoa, Western Park Village, Ranui. Na te talatu le tātou lainga le isi tātou wala au talofa. Talofa le isi tātou wala au. Talofa, no fionga pali i. Ia ulu pangai muli ati moli mai lea o Eva, pa asini, i ole ati mfo i afutini. Nero nātu pānau le.
Atu alu Manchester sanga. Ia o lo whaanga ia mole atu nei I Korwai Kato, ia Peksa, lo tina ta eta ia la o ngā sa ia manui lava le tua I watu soifua. Ia me se tina pa I o Maria. Alo futile atu, alo anava nei ia ma uma te maole ai. Afta I soifua. Whawtai fwoi le mafuta mai, me se fwoi o whamnianga o aso soifua. Ia, o manatu, na o le pauna I lātou leo whai fwoi mo mai a wanoa, whamanuia I aso soifua I lātou, whai langoina aso whanau I le so. Whai fwoi a uma suira purenga mara whai ngā renga radio Samoa, so lime vitoro a mo, mātou te whamanui atu. Ia te oto o malawa I oto aso soifua I le so. Pese le nei, tā whaapitoi nātou mo o tau. Pate ma pese mai le Hallelujah Worship Center team na I o Tahuhu. Hallelujah Worship Center Worship Team.
ina I o tāu homa le pese le nā pese fifia, ia o le alanga na li Taeao, le alanga manu malo tātou te pese mwhawhtai fifia ori le tua, ua mawalea so fōfō whapopo so I fōle tātou tū mo le fōlaunga lo whaawau, tātou ye pe lila langi le tū mau, ia o le aso malo lo I New Zealand, I nei a tātou, I o le Auckland Anniversary nei, ia ua mawalea aso malo lo whaawhtai le tua, ia o tātou iai I vai tau fo I aso malo lo, uma nei vai aso fau, leisi fo I aso malo lo, o le whengainga le waitangi. Ia, wha malo atu I ante o tō malava. Ia, malo le ngā lurue, malo fo le soifua manuia. O le Taeao le ana ufa I atu, le ana amata ia ngā ruenga le palimeno le malo New Zealand. Faisi tele o mata upolo o whapea fo ni fefuri sa iai, ma whaaido ai fina ngalo o tangata anu o New Zealand. E winga le whenga malo le tūlai mai nei national. Ngai whamasino o e Samoa le atino I le tūlanga o iai tātou I New Zealand nei. O le tau o le soifuanga ua matua alu I lunga. O avanoa I fale fu ia o fale le malo po fale ia leo wa vai le kainga ora. Ua matua I whaai titia. Ia, male ano noa I o mau mata upu I e whatula I mai. E leo ngatasi ma fina ngalo male lango lango a tangata nu upo tangata lautele ne fo I tino. Nei li Taeao le ala atango fie le committee o lo I lo submissions o le treaty principles bill ia talo sanga po submission fa pefuntu inatu. Ma tātia se dia ma le tolu se la wafe I la tau o ma whaiona wha o antu o lato fina ngalo te tee I le pili le pe ona whatula I mai e le sui le act po te tai le act Honorable Samoa. Ia, mana tua e whai puda lo tu malo I au tālo sanga ma wani o lato manatu le lei ia wa fo I te ino le tātou o tino. Mai te watu whawhatu le mātou visa whaasala lau, ma naia le oso le la, ma nino le lei mbana malama mai whafo. O le savili lai pele lifa le angi le tu I ife le tu I sasai. Le tu I sasai. Neu ki wawa ai e tua I ne o la au I e whawhatu. O le tala I e whamawina lo visa vai tau le so, matango fie le langi le lei nei le Taeao male a oli se ia vangana le fiafi o le a to ulu va solo timunga I vaenga te itasi o Aukilani. Nei vile lua po na vile lua mafuta mai Christchurch male aina good morning whafteile mafuta mai ali o aina a Peramo o lo o mafuta mai foi whaftai I nai Alaska I Amerika. Peter Enrico whafteile mafuta mai ia ai me se fo I lato uma o lini au tufunga le fo fata se mai tato proclame ia fatalo fatu ia te o tau le si vaenga na ua ma fatu a tau mai tato proclame ia fio mai mtala mai au o lo sui mo atu sunga le ni awa o ia te vai meni ma le tau sala tato Malu Taeao na tasia mi se fo I o le fionga ia ni o folau Taeao ena o le ato yanga I mai lato mo le whaawa wino le tato proclame. Ia, musika I ni vaenga le Taeao mo o tau, whai mali e au fufuanga. Ia po alaw, whai se koko alaisa, pe whai se sua alaisa, pe whai se kopai koko, ia pe whai se toast, msinga scrambled egg, vaenga umanga e ka ua kere ia po se sua wha. Malu Taeao mo e po se koko Samoa, se kofe, ia po se lau ti, po se lau moli, po se mailo, ta ua kele le whai o Malu Taeao, se tasi o vai ainga ta ua tsoi fuanga tangata. E ta ua umalawa ia vai ainga, ta ua Malu Taeao, ta ua le vai ainga o la uri, le lunchtime, mai se fole tina le fiafi, le mea ta ua, ia
ta pena ia Malu o le Taeao foi lele mauel soifua maloloina lelei. Io e ale na. Ia pe whawewera foi me mari ia o i kai ngai me. A e pule al taman lo motua la tau ia. To es fulma tonu minuto na talo le tu lai vanu. Samoa e fitu ti e fatu pisanga mali e tau tuma siva ma fai kupa e so al mea ai vai se me maua e o so som tu feula fa salu e mos musa siva Samoa e fitu ti e fatu pisanga mali e tau tuma siva ma fai kupa e so al mea ai vai se me maua To se fulu minuti ona tale o le tulai valu tali tulai valu o tātou tala mai Samoa i le tautua mai le sui radio Samoa le whionga i a autanga vai tumunu vau autanga vai a tipi autanga vai ia po le whionga fu le alo li i a nganu mane mana ia o ne ngalo le tātou tiru tali tulai valu tātou wolo le tātou tala mai Samoa ia ai maga ia i o ngai pese vavi ia wile le kau fa mingoi de kiki el kako o nga sesel Malu le Taeao ia fa yama isiva mai i le musika radio Samoa tautua na mao mai sembe i se mu wa i se si au ki fa tala fatu sunga ya pida ne riko mi se fo i sunema malo o sunema tulanga le mafuta mai i le Facebook page radio Samoa. Good morning. Ia ai me se foi o letter TK o lo mafuta mai foi le nei vai o le Taeao fa vitai le vai va mai. Good morning to you all tato waso malo lo le nei ia a fatal fatu ia fili melelei to nise nona na fo mafuta mai. Good morning Fika Fitness ia fa vitai fo le mafuta mai ate o to ia ma Feleti ma Paula
manase o lo eva mai na i le pitu no au le lei la le lei matango fio o tara i oi ya le nga le lei kala pesele mo o ko fel pesele ngo manga o tatu uma le pesele sa lo peto i luanga i pese tatu wolo le tatu tala mai Samoa.
O te whatalofo ilo tātou wa sinu, tātou mafuta le nei vai o sa fōu wa tātou whenua iai, tala tau longo mai lo tātou wa sinu. O tau nuu le whainga ua wāwala lata Samoa Masaina, i le atoa le iupeli Auropo le 5 tau sanga o so o tanga i le vāo malo e lua. Ma o se tasi o pine wha mau o le 5 tau sanga, o le marienga ua wha mau tua i nei le vāo tā i tai o Samoa Masaina, o le ale to e mana o mia ini visa e whamala nga i eitangata o tunu e lua. O le whaero ngaino le tausanga fōua saina i se sauninga i le vai aso o mawai. Sa whaero ai e le ampasa o lea malo i lo tātou o tunu. Whapere te mai te ipale mia o Samoa. Lea la asanga fōu le wha moe moe. E whaingo fie whainga malanga tangata nu o Samoa nga i saina. E whapea fōi tangata o lea tunu e fie malanga mai o lo tātou o tunu. E peo na si le fia. E le ngata o saina lea tunu ua mawhai na tātou malanga ne iai au noa mani visa, ai o isa rai edu leisi malo i sa e tutu tonu, o wha mautu fo i le malanga iai o tātou tangata, e le mana o mia ni visa e uru fale ai. E whaelonga lanu i tangata Samoa le ofisa le malo New Zealand, o lo ilo ina talo sanga mo ni visa e uru fale ai lea tunu o tātou tangata. O le tua inga lea le tai o le tua ngai na folasia i tau urumanga le pāle mene le vai aso umawai. A o sau noa le sunga atu i la epa lupe sori aisa i le madia lea ngaoi. I le li poti le pūlenga o tangata tā whao na iro ina, e se komiti le pāle mene matu ina atu ai tali le malo. Whaalia e tu le epa o se whaife au le latu au lotu i si usenga sa tālo sanga i se visa, e aluai i se maliu o le latu ainga na te ena. O le tali na avantu le ofisa i a pia o lo ilo ina tālo sanga e pia na whae loa le te tai o le tua ngai. E ma mau le so tanga whaale a inga le whaife au i le ua maliu. Ona o le to alua le tua fina le whaafea ngainga po o le brother-in-law. Na o ai ma le fina ngalo le te tai o le tua ngai i le whea ngainga wha au wō. A Samoa me New Zealand. Ai o lo whaafeinga tā peo na maua ni visa ma ave ai malana lui i le malo New Zealand. Whaapea Australia. O te tau na sila e whaafeingo fie. Tālo sanga mo le maua o visa o tātou tangata. Ale mele tupu. O le matua whainga tā o na maua ni visa o tātou tangata malanga i New Zealand to fwit mai. E o ai mene o whaife au. O te mana tua le telo teimi. No o toi whaife au ia tia mo langa sa o le mta upuna nei. Le mama whai ai o no. E o mai le teimi le nei. E le whaife au le matu o lotu si usanga. Ala tauna alu i le aswan nafi. O le maliu o lona sister o le brother-in-law. A sau le whauponga. E le mawhai o na alu le anga i le lata e te le lata iai le tūlanga fo i lele o le relationship. O te manatu. Ua o tano so fo i aso o palemia. Ai au mai pe New Zealand i a tangata e whailonga lanu. O le mea mo i ana me le tupu nei. O le whailonga lango ka ngaka ie au mai. Ma whaafeinga tai e o ai whaife au. Ko te le whaife au isi e ka le sia sa o atu i atea. Mo tosi iai. Lana me ko kawhi ai mea. A whai ua tō fia su whaife au. E se au loto. O ka ngaka ngei. O le lato ngā luenga o le whaami o tonuina o tangata. Lono wenga o tangata e le te tau o na whaafeinga tai o whaife au. O pākele pole alawa le lato ngā. Ai o ai le maliu. Ai ke enga e la soa ngafi. Ai no whape ai. No whape ai New Zealand. O le makua whai ronga lango. O le official ngai New Zealand. E le ku ua mele o whai ronga lango. O la o tālu sanga. Kuli lol mka upulea. Pe alu sao no se tasi. O sui o le leitu. O le mele tupu. I reo fia siksengi o kako kakaka. Ai alanga fia siksengi. Ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga mai. O i fia ngā fwisa kungu e malulu. E mkwa malulu. A o le ele atunu e mawhanwhana o le ola i lunga o ele mawhale le tutongia.
o lua moka. O le mta pula le e tau tele. O se ava no fore le. Fala wa tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se ko wa lo fo ia. A fai e whaingo fia to whatangaina atunu isi atunu mai saina ia siria kong whaingo fia. Por malanga ato tato e au no manivisa al mena o level town fight. Pe a whai e sa o le melea e iai le tato tula fono o le whiwha wo inga malmalo New Zealand. E le whaingo fia e tualalo tupea il malo tato tu ipea. Tu ipea e le whaingo fie o na moa viso tātou tangata e malanga tuai I whala velave ai maise o whaite au e tala ia tala le le. Se whingalo le whaipure o le pāma le tai o le tuangai le pāle mene le sunga atu I le epa lupe sori ai sa I le malia le angoi. Ua whātaletala no nei le vāo le malo Samoa ma New Zealand le mata upu I se tau I e mafua le ia fianga o le soifuanga masani, mo tangata o nuu mafio anga lo tapu pēr le whango taina o lātou ngata I whale, ona o le manuao o le manawanui o lo ngoto I o ngā sami I saute o le motu o ponu. Wa whailoa le tūlanga le ofisi sili, o le mta ngā luenga te tere mawhela ua inga o ia foi o le teitei whono, o le komiti a ngafa mga luenga whaatino pe a whia ngā tei whale o le tunu uni swau o masaa, le fionga ia fui tupai mausi manu I se lipoti le litio New Zealand. Whali e fui le lipoti o tangata nuu o loa fia o ngā sami wa whato ai atu, so lato manao I se tau I po se compensation. Pei tai e de o mwhena tala noa le mta ngā ruenga le maa I whafo le malo New Zealand le mta upule nei, o na lo ave le wha mua mua le temi nei le saunga le mua o ngā sami, lea o lo ngoto ai le manu wao. O le lipoti le komiti mo ngā ruenga ia fianga o mea olo le ngā tei whali ni sua o masaa. I le vaenga o lo ngoto ai le mana wanui ma o ngā sami o isi nu utura lata iai, ua maea. O le lipoti leo le airo tonu ai ia fianga mani whao tuanga I ni awala, e toe whaafu isi ai le tūlanga saunga le mua ia o ngā sami, I le whango taina e maisi o le whaonga ina I tangata I tūlanga masani e so uma, a o le tūla I mai le wha le tonu, e pēna sa pā ulia mangoto ai le manuao o le mana wanui. O le tua ai e le ampasa o le malo Amerika o Tom Udall, o le ato finga na vea I masuilo na malo mo Samoa, I le mai o le whata usanga na vea I le Palestine o Joe Biden, ma tai o le malo tedro le rangi. O le amapasa forward United States o Amerika o le angalue mo Samoa, ai wha mautui New Zealand, o Jared Novelli, o whailoi li poti lea whidiwhidinga al Palestine wa toi tula I nei o Donald J. Trump, ma se whinangalo lea tai, o le sui foi o lo na malo o le angalue, o le awha awa wina le fausia peo so o tanga le leima vā mālalata o Amerika mātunu o le Pasifika. O le ampasa whiwhidia o le malo mo Samoa ma New Zealand, na te umia le au o le Illawarra basketball team, ai o ia foi o le teitei whono po le German, o le Crest Sports and Entertainment. E le whaelo ina alo ia mai e le maunta pa e lea tofinga le Palestine ua iei nei o le malo Amerika. O se mata upu sa langa la ngai le pāle mene le vai aso na te nei, na awhea ai suafa matai o ainga menuu, wa tau fia I nei e le whonga fitalai o na toe whaailoa ni suafa o sui whaipule, I teimi o whelafulafua inga masani, ai o le a whaailoa I la tau e ala I ngō I tū malo whaapalota, o lo avea I la tau masui usu whono. Na whaailoa lea tūlanga le whonga fitalai le sunga papali I li o lo I pola Taeao masipau, o na o se tasi leo ai ainga, o lo I tonu o tū la whono tū mau, o lo o whaatonu whola wai ngā luenga le whono au au whai tū la whono. O le asurua le vai aso nei e toe whaaua wai ngā luenga le pāle mene. O tala I o le amatanga o le vai aso, seifu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talosanga sauna no ngā tupe i le wao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talosanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whaatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O lea o le toe a sa saina le lave o le vausā. O le vausā e ave i se tonga vao e sao o mawhili, e whainga tā fo'i i se tangata, o na savali ai. E whaatusa i paia ese ua taua whanga i se mauta. O lea o le asa saina, le lave o le vausā i pa ia mamamalu mai le amatanga. A wā e le i mawhai o na suia e se poto. Ai taulava ina o whaafei loa i atu, ma le nganga fia, se i anga tonu le e mai ma tala mai o ao. O le a o le toe asa saina lave o le vausā. Manuia lau whaazau saunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Sunga diri awa o panga malie i o pu whaivalu le pesa le na o le mangele i sa e pua pai pai. Mangele i sa e ia le sunga whawhenga. Sunga tu ina Reverend Alda Victor Pawesi ma le whaltua ia Salome ma le paie le kālesia. Ia ma vi inga o le kālesia o wha mai atu e tātou tala mai Samoa ma tātou alanga upul nei Taeao. Fa fonga le tātou o turu i tātou tala mai Samoa nisi fo i whina ngalo wha lia ia whai i eila oe wha msinonga. Mta upu peo na saunoa i aile sunga atu ila e pasa i lele mari le ngoi au te manato se mta upu tāua. Mta upu tāua anoa, mta upu le lei ia mo lo tātou o tunu a wae e le nama le la ina, le sao lele o le tūlanga e peo na iai, le whainga tā o visa e malanga mai ene o tātou tangata i sa moe ni usila nei. O se mta upu fo iwa levan te tau na whai, levan te tau na whai le mta upu. Wana o se whenga inga e whaale lea i le vao, whaale le fua i le ea, le whenga inga le tau le whenga inga whaawua i a tātou mani sila. Ai e le o tino mai i le tele o i tū e te tau o na tino mai ai. A le si lea i tū tau e te tau o na tino e le whenga inga lea. O le whawhainga o fio visa malanga mai nei o tātou tangata. I le tūlanga o lo i le teimile nei, e le ngata o lo o whainga tau na talia visa. A le whainga tau le awala e whao o tuitano sanga. Ma vaenga e mo mia lo fisa o le maloni sila. Ina ia ilo i le nai talo sanga o ilantou o lo mo mia ni visa e malanga mai ai nei atunu. Ya, stulanga taua e tauna sila i e whainga malo e le ngata i New Zealand, Australia, whape Amerika wa e peo atunu i e tolu o lo o to a tele le whaitaua o wha. Tangata anu o Samoa o lo o a lalam papa awai. Tele fo le tātou sāle malo New Zealand. Tele. Nāti na ina le tamau aingo New Zealand e lem whaitau lia le sāo tātou tangata Samoa. Ya, vaenga i tauna tilo o mai ai. Ai, mana ia pea sirisira ia i le whainga malo ina ia whaise tūlanga fo i lele whawhengo whia malanga mai misi nei tangata mātua misi rātou whia malanga mai whaarawe whawhose peo maliu ia rātou whia malanga mai whaarawe peo whaipoiponga o aso soifua whaaminatuina tūlanga umana ia ai tātou titano talo i le tua e soani le tua i mata upu e pei ona manuia i o tātou tangata. Ia, a Taeao leo le ato e usui e fo il fono le pale meno le malo Samoa talo i le tua i e tu maulo na fi le mul tātou tino i ona te itai. I ona te itai. Le rase ngase o malolo whenga ima i tātou i e ieileanga le lei o le tua. E oi. Pe no fai atu le aso lo tuana i atu. Pe lungana lo upu fai o le malo Samoa. E u maua e le atu i ona aolofa le tātou tunu. Le anga o Samoa le tunu e whaavai le atua. E ui le telo me tātou te fai e le tusa ma le finangalo le atua. Ai o le atua o le tātou whaavai o le tātou manua papa o le to'o manga. Ia so e lolo wa ai ma taili ai. Ia le folonga le tātou tino. Ia, talo mo Samoa. Tulanga folo tulai mai. I upu fai o malo, vaenga fa upu fai. Pe ona iefo i le vanga fa upu fai fast. Talo i le atua mo i la tau. Ia, mi se fo i vanga fa upu fai le TPP. Iefo i le anga leo le atua. E leo toi mamao. Leo fai tau masina. Ona tātou wo atu lola ia lea, i le whainga pālo te tele le olu ono. Eo, ia, a tono le a talo i anga leile tua i soso niai, seisi tūlanga le leie wha ono tūla i maila tātou tino. Fia, tāla pesele ma autou, pea uma ia wha sisilanga wha pisnisi o lo iai tātou
official ni Taeao. Ya, a uma leo na tā leo la pese whaptore mo o tau, o lo mafuta mai la whaialii, se fo pa'u la whaialii, whatalo whanto lo mafuta mai lungo le tātou Facebook. Ya, e me se fo'i o roi pou o malo, whatalo whanto, whaptaile mafuta mai. Le foi mai te wanto lo vats mai flenga vai me le malo yo pula pepe ya o faisi de vai le to e feilai ai va tele tua le me te wanto lo mu mai ya ola tata to fali va business le uma foi mai ta tu pese fa to foi mo la to lo ma futa me le Taeao. Jalo fala va tia roa, wa te tala na nei le o nanga e veni, mo fa tangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaataw e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili. Po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. If you feel them on a rental se whaalau ilo antulana whaabitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foile whaonga ina. E te whaonga ina i so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e awheta ala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora pikila taavale mai le malawa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai nga whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iaile whaamama avenga. Mara tuolo iaile tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
o le au fui pese le kale sia e whaka sā loi mato a paula. Ma le pese le nā sausi tā a leanga ina ua a whatonu le tu lai walu. Ia, tā whaaptui nā tu mo i nā tōlo whaafongfonga mai le whawanga le Taeao. Whatalu whatu whatalenga vai vai mre malo i opu leo pepe ia misa foli sunga e pese whea. Ia, ma le fionga ia la ulu. O le nalo ua mapu te isi ane le lantu savaringa la sa whai nai pe miua o le makua mangaia. Ioi. Ma neia te lele amatanga o le Taeao nei fui tamali o le tunuu. Ia, a o se rui lea mo tātou, a whapevo net whaafunga mai. A ua alu le Taeao e ma whaupe a tau ngongoa vai a nonoa o se vai ngir whaafunga mai le tunuu. Ngongoa loa. No loa, ma e anga ilo facing savane. Ma ile paka nga la kalaka I foi lo mota. Pet savali vali fo I se fa ta fa o lo lunga e la tande ya te oe. Ya fai ona maua se ava no e telu savali vali e ngai maunga vo I e peo le maunga le amato I mangele. E oe. E ui ana fa ta ma ia ile mu. Ya lai te le vono e feng savali I lunga. Ia ma toi sava vani mai lalo, toi alu I lunga le tamili sanga luna lua, koe ia pe ore maunga I ngā leifea. E se maunga I otara, e se maunga I otara. Ngā rifuri mā keki o kaure o ingsi. Ia, tō telo fo il tātou tunu, e mā sangi ngā oi o camp sledding, I ngā I where piko unga I ngā kaua, e po, whaisi ma mau le titi atu I nā. Ai mangai al maunga le nā, pe a mo la tau I e lava le malos. Ala atatangi ia ma le tō lua mas whanau, Marieta, Petra e ngata fo I lea, o sia pelele o li tia, ia me se fo I Emanuelu, Christian, whaftaili mai whamai, I le tātou proklami nevanga le Taeao, whatala whatu I ante o tau, ma le tō telo I la tō le mai whamai lunga le Facebook page Radio Samoa, malori I ante o tō reusu. Manuia ia laso malolo le Auckland Anniversary ma ngaia le sulu matango fio le la le ua mai te watu I whafuantu o le ofisa whaasalalau ele ma le sunga ia la uli Johnny Tongfiti whafta iuso le mafuta mai nevanga le Taeao manatu manuia oe ma svanau ia Michelle Naitu le tātu wainga Mose Avanoa sesi mai fai tanto ki ma tanto tele noa lo fate latu manuia la so malolo fatalo fatu ya taua taunganga mai se foi Allison taunganga o lo mai futa mai foi le vanga o Taeao ya mangaia io fia le o to lus furono minute tale van tale iva tau ya tale iva mo kiuke ya ai o vivela foi ma memani o la sala to via ia le lei alo fatu ia te o tō malama. Toe luas fulu ono minute ona tale o le iwa. Toe pau nau minute o lo toi. O lau tūte le nifo vanga le Taeao, la Somalolo, Auckland Anniversary, ma le wha moe Taeao ena le lofo le atua la. Toe whata se mai suga le lia o ao. Te vai meni e me se fu o tau sala o le tātou breakfast show. Le sunga Natasha, ia me se fu le whiunga a niwa folau. Tuli le tufunga tua mafa taloto. E oe. Kau kei lo se kala mali. E leo inge ia le whiunga e niu folau lo I tutuila. E ala ko mo se kala mali e pe asu mai te vai Taeao. O se tala manaia. E oe, e winga foi. E le whiunga ia niu folau. E ma se la sanga manaia foi. O lona foi soifua. Lea foi wa. La sia ya yo ko ma vo ka longo ma menka ko kusi wana uli se ka ko pati ai le lo fo le tua ia I fionga ni o fo lounge tasi o suyo il tanto breakfast show na pesele mo to afa peranga wa e alu savali ka la pesele mo oi afa peranga la vai fu pe ka wa lu savali so le o fa ya si o fa kamala le ki ia ava pe vo ki le savali fa o ngal Taeao o le fautuanga failtunga la au vele e nei vau
O le aso tona ilenga umatu nei, ngā walo i le whanua maliu I mangele, na walo e te uli tunga mau o seo tina. Ea, na ngona fia ta ti tau atu, te le I o tangata, ia misia I tangata le tātou tiro, a ngā ia tu fo I te utunga mau na I o lātou a inga o e fo I pele mamamai, ua mumu atu le nai tu atu o langi, ia pa ua whai langi wholaunga, ia ua mapu atu ia ao le ese, no ratu lai te ule tunga mau o seo tina na maua le avanoa, e whape foi o na mori mawina, ese wa inga maa leia le na, o isi a inga na watu ala tau whalasaina, watu no foa, a watu ala tau mea ai, pe voi lele le ngata na to e teu ma te pena ia tunga maune o lato ainga. Ia le vono ta ua e mafuta I ma ainga ma whaia lato me ai. Eo ma nei e tele. Ia on lesi fui nā fotuanga mo oe, ma nei a whapete di yo o lava fo I asi tunga mau nei ainga. Ia ma nei le vono le aso malo lole nei. Ia nga I asi ai. Tā lisi o pese le mo o tau ina ua toi lua se folo ma le 3 minute, ona tale o leitu la hiva. Mo wai la le vasa. La le oe inu o le vasa. Samoa ya mala maleta ina le sua le palua vama le sula tonga ya manatua tupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu
le show te fifilo malu. Ole tu feel le te Samoa ya mala mala male taina le sua le palua pa male sula tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngatala boine ya so kasimana ufa ali ali malu ya ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te fifilo malu now now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. O le tātou te mile o tula i mele nei Taeao o toi sfuruiva minuti o na tāleo le tula iwa toi pau e fwoi nai a minuti o lo tutoe la o tōtu atu o na wha mai a fwoi lea o se au au nanga i le nei vaenga o le Taeao. Tō tele la fwoi la tui e mafuta mai le Facebook wha tālu whantu i ante o tau ma ngai e tele le aso. Sano tō tele fwoi o sungai whawhia ngainga mi se fwoi i la tolu na wanga i atu i dunga le malai, fai fo i le talonga le tanga polo e wha amano stino, fai se savali, ma futa e fo i manisia wai peise i e o le malai ta polo, le malai le tele na relax ai le tele o le tupala vole o li, fai i alantou taunga ai fo i lele po i e mawarunga o e mawalalo lana handicap, mau e tā po i e wawe na ulula na polo fo i le green po le malai iwa po le malai sumu le walu po e le leilanga pata po e le mazalo fo e o kāri sunga le awa o ia ta vai meni le Taeao manguia un tau whaanga tama ngai e tele le wanoa nga i e whaina i tanga polo pe a maua wanoa whape nei sa o tala no atu ma i le tāua o le mta upu lea i le whawhaingo fino tanto visa malanga mai e le nei atunu i Australia ma Amerika o le ua sili tātou whenga inga masaina ua sa o loto le malanga atu o tātou i saina e au nomini visa whapea fo i le malanga atu o saina i Samoa e au nomini visa sa mta upu le lei a se mo ta upu foi tauna matua sida to a yel tanto malo a wa le fisidi e to fia tanto tangata no fo o isaina a le ala tala le ala ia le la sa lo tu saina wa tu sa mo ia e beno foi ia e le se melang me le tanto to ma ainga a wa e wa tu e fatau wa tu e siasi fa nga fa le lima lo mo tlo mo fa pena ai te tau lava ona iai se malu puipuinga i visa sa o loto le malanga tuitanga te sene Samoa e te tauna mai tai tu wina le lei le anga yantu i te tono le tātu o tunu o anisi vaenga e sa o loto ai o anisi vaenga i le te tau na tu sa o loto ai isa la e ruli se tunu o leo tātu o tala le avlo tatu tio i ni visa ya le siri fo ya le na to fia tanga to tatu no fo o Israel awa a fuel tau pa se si o ya tunu e le tau o fie ya ai manayo natu fa tu pumnatu ya anga leile tu i tatu fenga malo ya se i va via li inga faise kale fo i ai fa fi ka u le tupu mai tātou tunu. O le tano atu li mo le tātou tunu. Le lei. Le mangai le oso le la o tanga me fa fo pe a vil falta mea. Po le a o el tina po la fenga lo tanga me ne yaso. Ai manaya le sulu matango fio le la. To inga la ia te tu mani tu sa mo yaso la. O le lafa pe nei ma nei le fala la fala la u fa fo fa malu o alunga o ye afu so se me o le manga ye yo le la le pe fa pe
o tātou tunu, o tate mana tua I lava la aso, wa peo ngā ruenga le nā e te lina whai, I aso munga la. Sulima minute, ona tāne o le tūla iwa. Tāna pesere mo tō umara wa mafuta mai, ia meise a whai o esa ea o ngā polisi o Samoa, pesere mo oe.
tolu amo. Radio Samoa. Toes 4 minuti ona tale o le tu la iwa fa fatu le fionga ya pista fale mayamba. Wa ani le sunga foi le ona le tua fa tele ma fa mai tanto por clame ia i le foi va ngol le Taeao. Toe mino ma o tu uma la volo ma futa mai va a momoisia mi se fo o le te futo lolo fa na aina Kippens o lo mafuta mai lungo le tanto Facebook page Radio Samoa faafetaile mafuta mai talo faafatoa foi sunga i le fionga i le sao so i alo lemi o lo mafuta mai ia i le tanto proklame mi se foi le filtua le fionga ia soa ana ma le whanau faafetaile faatisi mai talo i le atua ia faatu mawina le sui fuamunuia lau fionga le sao ia mi se foi fianga i mitute a wanu tātou no, aiso le tātou ainga. Ia o eisi to mai tai lenga wala au mai nei o tina, fai mai o lo o whanga solo le tamisanga kirikiti nai Paspak ale 101 tournament. Ia o lo ta alo ilale lantou au le na o le Big Bash le no le tuna mila fata nui na au lo ta alo le au le na le 101 yo ya o lo moli lo faanga famlianga to mai ta ya tina mala to au ta puai ya i le au le 101 o lo o tatu ye fo i le voi tau o tamisanga kirikiti tu tono o kilani po ala va tamisanga lo fenga mele tuno ya alo i faanga tama yo ta alo fata mali ma lo fata mali ma lolo fata mali o le ute le nao meni o talonga yo o ya nga talonga ya nga fa anga tama ma sani e foi to pulanga mai ta wina le totele o tato tunu anga yatu i au kirikiti ya ma ta alo i tamilisanga e fie tono le tunu nei ia ai faafetai io msale umalola ututi o ratu lola ia le toi sini pepa le leila upante ia ono o se valvali e fuli le malai ia sei koi fa masu sui fui ngei di mo foi si deva le koi ka se fa pe koi ka se lua ia fa talo fa ti to umalava wa tamilisanga lo anga iel tato tudu le Taeao ia manuia lau ta manuia lau tau tua manuia foi lau fatea yo ia au tato le au tapua i mala au wasu vai mala au ngā sese manguia uma au tau lelei wa manatu lau te ono minute o na tā leo le tu lai iwa ia wa whamai atu e foi mo lau tau tua le nei Taeao sa mo le atunu pele mai lava na li la le tu la ono le wo mai le temi le nei ia fa tai le tu le nei ava no taua fa fo da una mai ta to ma futa i fo i lunga le tu fa awo pea alo wala le le nei Radio Samoa se fulu lima i vatolu a mo ele ngata i le tio i au kilani minisila a o lana Facebook page malana YouTube channel ya fa tai le tua le asita la fo i wa fa fonga milita au e le tau tomali pe le tau la unu la fa fonga ya o le tofi la voltagata i el te misese ai o upo tau tai o ngata i fale po le ale mai mai ma le poto i feo le tau tai ai ai al te e tantu waila natu e se yama ya a o le mata ngo fie fo i o le tato wa nofo ma lo tato no nofo tu yai ya a sasiuta wa tonu tai ya sala foi tai ya tonu uta o po masa ne ila tunu manuia le alo ato le tunu i naso malolo le ne tato i New Zealand nei o kilani nei o le Auckland Anniversary le tato yai ya awone ngalo faise mele le o le ne yaso e mana tu le ne yaso e vi ia le tua i ngā luenga e fu le lei ai a fai fo i o i tā whaunga tā pena le lei. A wha pe anga i le sami tā pena le lei ma tā whanga
Ta pena le lei e ia vaenga ta ua e ao o na toi tiro iai. Ia, e le tua a inga o tofu le feo ai lunga la wala. Siaki lau suau, siaki pao lau ta vale se tulou, siaki me umana e ne ia mautinoa e le aini whaala vilave tupu mai. Ia, o i la tau ia mafuta ma le Facebook page, ia, lo fatu ia tau malama. O la utu o tau le pesele nei le fionga ia pise tata ma le langi le sa ila di o tua nai. Fai mai a o le vaai ia te oe. O no whano no le lo no winga. Le la o walu le whane. Waka whangoa ngoa, waka la kale koe whaika waku ia kou comments. Ia ai Taeao ena le lo fo le tua, tātou toi whiro i fo i le fianfia Taeao, i le anga le leo lo tātou ta mao i le langi. Pali tele tupola, po asingsengi na fulafu peolo to ona le nei. Ia manuia le nei aso, i le lofa mleanga leo le tua, ma ia tautua nā, fai se ngā luenga le le mo sisi tangata e vi ia i le tua i le nei aso. So i fua me manuia.
In this update, US President Donald Trump has suggested relocating the people of Gaza to other Arab nations, including Egypt and Jordan. He says the destruction of the Gaza Strip is extensive, people are dying, and he'd like to move Gazans to a different location where they can live in peace. We just clean out that whole thing. It's it's over the centuries that's had many conflicts that site, and I don't know. It's something has to happen. Hamas and the Palestinian Authority have condemned Trump's comments. The first day of oral submissions on the Treaty Principles Bill has begun. Political commentator Peter Dunn says the Justice Select Committee is tight on time with a jam-packed schedule. The timetable they've set's pretty tough, so I'm expecting 15 to 20 minutes per submission, which means 10 minutes to talk and maybe only 5 to 10 minutes for questions. The desert roads closure is proving lucrative for some businesses in Ohakune. State Highway 1 between Turangi and Waiouru is closed for 2 months for road maintenance. But the disruption's welcome news for local cafe The Mountain Rocks. Owner Carl Christensen says business is up by between 60 and 75%. We're probably as busy as our busiest winter. We've got this flow of traffic, nose to tail through town most of the time. Yeah, it's just blowing us away really. An historic Wellington community pool has celebrated its 100th birthday, but its future remains uncertain. The council's reviewing its plans to demolish the Kandala pool, saying necessary upgrades would cost nearly $12 million. Talk of demolition prompted significant backlash from the community last year, which saw it given one more summer. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Grand Slam title number 3 for Jannik Sinner with his repeat success at the Australian Tennis Open. He's won in straight sets over Alexander Zverev. Zverev won 4 of his first 5 matches against Sinner but has now dropped their last 2 meetings. Aston Villa and West Ham have finished 1-1 in their Premier League fixture at Villa Park. West Ham thought they'd won it with the last kick of the game, but it was offside. Earlier, Tottenham crashed to a 2-1 home loss against Leicester to deepen their struggles, while Brentford beat Crystal Palace 2-1. Fulham and Manchester United are scoreless early. And the Black Ferns Sevens have been beaten 28-26 by hosts Australia in the final of the Perth World Series event. That's sport. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance .co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu whawha lua fitu. Over se lau fitu whawha lua fitu.
whaingata ai le whepe ai o langona na o lo o musu musu mai a oai na te tau mai sona tau nunga e sa vali ai e o i le unga o le mawhai se moe me liua i solo e matau whaanga longalo oi mai o umana o tui lunga masalali pia maua sautali le ai po le ioe te whaanga lo oe o le mawhai o se moe Peliua i solo e matau whaanga longalo ia oe mai o umana o e tui lunga masavali pia maua sautali e ai po le ioe te whaanga lo oe le ai po o le ioe te whaanga